Malora ngā rurua talawhalawa o talawha o le Radio Samoa. Mai a Amerika ma Iran wa whaeroa mai li poti mai atunu e mamao le oso whaia e Amerika o Iran ma toe tuina iei sā po sanctions whaatatau le whaatawina o le suau ona o lo lato o spaia o waa whaapisi nisi o lo iei e le latane i le Strait of Hormuz. Whai mai le CNN o whaeroa se sui mai Amerika o le whaasalanga lea mai le umana mita upulea mo se teimila tamai. Moripo te ofisa whaasarala wa Iran le whaalongoina o le papa ne o pomu i a ai o Bandar Abbas Masirik. Mai te tupu i os whainga o lo whanga soro peto e sauninga o Khamenei le ana lapata ia i a Tehran, Amerika ma Israelu le vai yaso te ruai i a tau fia le whaia ni os whainga i le teimio i a sauninga. O le mata upu le saunga le mo le Strait of Hormuz sa fofua e tala noina e Donald Trump ma sui o le NATO au whanga soro aina lato whonutanga i Turkey. O ta ua le ripoti whaamtaranga mai sui o Amerika e whapea o oso whainga a Iran i waa o loo ui ane le Strait of Hormuz o o ni ngā yoinga whaatupu whaalawe lawe. E turanga esa le malosi o se asio sio po le tornado lea ua lipotia na awhia i saina, whai mai o le malosi tele na sei mai ai se turou se tasia li i mai le whonga whale se fururua o se whale tele i le tūmalo o Hubei. Ta ua le CNN e tele mea na whale ngaina ma aititi mai pe to asfurtasi wa maririu, ma le siria le toru se lau le au marirua. Whai mai e o atu i le rua se lau onus furu kilomita le itulane malolosi o matangi, ma na whale ngaina i whale o ta wale e maise o whaato anga e pe o na ripotia le Xinhua News a saina. O Hubei lava ia e tele mea whale ngaina ma o le li e pe o na ta ua atu na le lea e se mai malona apartment i le whonga whale se fururua o lo tau pia i le whare mai mo tong whitinga ona e tinga ina. Pa maonia mai e leo i lea wha e turanga e se rea sio ma o le tumalo o Hubei e se asea a fia i a sio na ngata mai le masino me lua whelua tasi. O wala awaire tai o saina, Xi Jinping, ina ia whaia se tau mo whainga o le all-out rescue and relief effort e whesosan iai i a inga mawhatia mai le nei whaale me lawe whaale natura. I Suria, e toa se furu walu tangata wa manunu ai ni whaalawe na pāi ni pomu se lua i le o ngā tutonu o Damascus a o iai ma le presidente o wharani i rea whae tu mo sana asia singa. Wha amaunia mai ia whaamtaranga le whainga malo o Suria. Whapeli po te whaalawe na tupu i le Four Seasons Hotel le anau ma waile li presidente Emmanuel Macron ma wa whaeroa leo Suria na mata i tua le vanga le puipuinga le atunu ua upenga po explosive devices sai tutonu o se taawale na whaapakai i lea no fuanga. Pa maudia mai o lo saunga le mu Macron, mana te lei whaalongoina le teimi o le whaalawe ma sa whaia la talanoanga ma le presidente o Suria o Ahmed al-Sharaa i se teimi munumuriane i le mauta o le presidente. Whairoa le BBC e le iai se kulupu o lātou si i mai le nei whaalawe a wa whairoa le so upo le mtanga rengo mta upo whaaloto i whale Suria o lo o wha wau le sus. Enga. I Ausitalia, whai mai e iai seisi company i waalele fau, ua fuafua e whao popo ane i au nanga tau waalele i le maketi tasi mane o le Starlux Airlines, o se company i waalele Taiwan, o lātou fola whai ngā malanga i le bao sini ma au kilani, a toi ma au nanga i le bao Taipei ma sini. Ripetia le Nine News o lo ta ue whaamamonga o whaamatu mai pe o se teimi o le tausanga fau e amatai le au nanga ma ua ripetia fo i ono o le whaalima i le vaiaso na whai ngā malanga. O le Starlux na whaatuina Chang Kuo-wei ina wanga i se mai ma le company wa lele lo na ainga le Eva Air o na oni ese senga. I New Zealand wa sao noa le minister tupe le tunu o Nicola Willis e awa o na whaetete le malo i le ala e uia. O lo whaatataula na whaamatalanga whaasanga e asaina, ma ana whaataita inga i le asonga fua o le vasa nei, o a upenga whana mamau i le vasa Pasifika. Wha maisa whina ngalo le pāle mio Christopher Luxon o se ngaio inga e leta di eina, ma ua mai a whaeroa le whainga mālo le tūranga le i asaina. O whaeroa le minister tupe le whaataranoanga ma le Morning Report China, o atunu o le Pasifika e te tauana tutu whaatasi, ma whaapea atu e le i tu ai ngā ngaio inga. E uina whaeroa e Willis o saina o le tasi lea pa anga tele New Zealand i whewhatawa inga. Ta ua whoina be ripo te reweira New Zealand se whina ngalo whaaria o le suita i tai o le Labour o Kamal Sepuloni pa mai aia e nate i o ina whaamtalanga me le malo i le mataupule nei o le whaamuamua e ave i le malu puipuia o le tūlangi o le Pasifika. I o tala nā le Radio Samoa mo le nei fo i aso Lulu
Ma ua fo i seisi wha poponga tai au, ma ria ngā ruenga o whenga iai wha soifoia.